Oh, ini udah bertarung ya? Kalah War Greymon, cok. 太一さん、小次郎、来るな。光を頼む。太一さん、このままでは太一さんが。意固地なお人やな。いいんだ。意固地でも何でも、ここは俺に任せろ。なんとかするから。 Aja berubah. Seharusnya nggak berubah sih, guys. Kalau di anime nggak berubah jadi Agumon lagi, tetap War Greymon kalahnya. Ya datang kan nih. Copyright pakai. Gue kecilin ya, guys. Sorry. Copyrightnya parah ini. Alah, come on lah. Yo Mimi, oh Greymon are here too. I see. You're finally here. I believe you come. Gila, percaya lu dia kalau Yamato bakal datang. You're my true friends. Iyalah. Disadarin nih. Is bringing War Greymon back to life. Mana War Greymon anjir? Whatever please after all. Butuh copyright, guys. Tadi dulu ya, cek dulu nih. Ah, copyright cek. Masih copyrightnya. Butuh save dulu gak sih? Gak usah lah ya, guys. Sunggas aja gak sih? Gas aja lah ya. Ntar guys, cek dulu suaranya. Oh, masih ada copyrightnya. Oh, bagus. Ya, salah goblok, soblok. Bisa nggak nih kita ngalahin dia? PR banget. Salah, harus gue ganti. Nggak belajar dari kesalahan, tai. Lagi-lagi kita nggak membuat War Greymon dan Garurumon bertarung bersama, guys. Ulang kali ya. Gak seru, guys. Nah, gue udah ini ya, udah masukin Gabumon akhirnya di dalam tim kita. Brave Tornado gak sih? Gak ada rasanya, bos. Conchitus Bread. Aduh, gak ada rasanya, bos. Gak ada rasanya nih, bos. Wah, cara pinter banget. Cepet dia, guys. Wah, bahaya anjir. Bahaya nih. Bahaya nih, guys. 700 doang, guys, gak ada rasanya anjir. Gue harus nge-heal sih. Salah, guys. Counter. Gak ada rasanya ini.
ぞ頼む。 Gak ada rasanya, Pak. 任せた。 Dulu send air. Wes, ngerebutnya. Bahaya guys, bahaya guys. Let's go. Ini tadi attack-nya nambah kan. Satu stage. Lu ngil ya, bro. Wah, anjing ngebreak, cok. Gue nedai kah dirinya? Takut. Nah, nggak apa-apa kalau ke situ. Nah, nggak apa-apa kalau ke situ. Oke sih kalau kayak gitu. Lu ngehil aja dah. Aduh, masuk lagi, bahaya guys. Nah, naik dong angernya. Makan tuh. Makan tuh. Nih lu makan nih Brave Tornado gue yang makin sakit. Udah lu ini aja lah, ngil-ngil aja lah. Ocutus Red. Cari ke dia lagi. Bahaya guys, bahaya guys. Itu aja attack-nya belum normal. Sakit banget tuh. Udah lu ngehil aja lah. Super turn ini ngehil aja. Wait. Apaan lu? Mau ngapain lu? Mati nggak? Mati dong. Bener ya, Mato datang membawa perubahan, coy. Gua ada super look ya, dapetnya bagus nih harusnya. Ciri Yamato baru level 41, cok. Makanya jangan ngilang mulu apa. Beret lumayan guys. Oh iya, dijadiin boneka nih. Jadiin bonekanya. ほら、ここにいるじゃないか。みんな人形に変えられた。そう、頑張ったご褒美に。 Jadi ini コレクションに加えて。 souvenir aja. さあ、次は誰かな。あの洞窟に逃げ込め。 Larinya malah ke cave. ここは私が食い止める。逃げるんだ、ソラ君。
アンドロモンの行為を無駄にしちゃいけない。